Lengsin biro Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekai. Yungi home appliance sing the natana. Luhong with the sang the Beatraba, Yumamagi, Makuk Bata sing the natana. Washing machine, freeze, Tibina singba, electronic items sing, wholesale rate the Pan Magaloinana. Atomadong Yumda, home delivery Kudong South Pijeri. Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekaida. Adom gi yumda changraba yadraba potlam sing. Amadi angangi sanapot makhas una phanganjari. Adom na kariguma mobile ma mathau taraba. Mobile ma anobo leibi gen khanbiraba. Adoiba tarabadi Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekai. Miyam gi damukta thong law na hangdon leiri. Makhal khudimaki mobile khudimak phangbigani. Ado su kariguma adom loan oine EMI da thibiraga lobigi harbasu loan gi khudong sabasu pijari. Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekai. SKTV Group Raj Nongthombam. Welcome to yet another edition of Beyond Headlines. How Kiba Mamangi Tha 2026 ki February ki tang taraga mapan the ECI and Election Commission of India gi maike degi leba asigi tungan ba union territory manga amadi state taraga taret punna kungani tho esida special intensive revision se abdi voter list se update tawno gi damakta khangan khibalere Masig manung da Manipur se yawi adu northeast ke state loina mo yawre northeast ke state ni panji manung da tere yawre except Assam natna aduna ko India pumgi or su Bihar di han boina SIR se pangthoi Bihar gi state assembly mikhal gi mangoi na ko July dagi na September tha phauba sida magi complete process habata draft dagi horga final phauba markta correction gi stage se thamaga aribi SIR gi final report se phong matung da ko election phauba pangthokre madugi matung tarak buda tongan ba union territory ahum amadi state mapanda punna taraga ni thoida habadare masi mamang jahi 2025 ki October ki tang kun ga tareta notify torga hai riba station asida SIR sista thagiba hore adu gojik kun ga ni thoisene April hai di gojik se March thani March ajik lo April tha se dagi SIR gi process se haunub gi damakta tang 18 February 2026 se thokiba ECI gi cherol se da palli habta aduna Manipur da su April tha onward se dagi SIR gi process se horgani aduna SIR si special intensive revision si karino hai bagi wahang amde lagtore do SIR si ga hairap manaba revision sing adum koi gi CEO Manipur gi maike degi pangthok tun lai maroina annual summary revision hatare chai khuding gi pangthok pa revision am hatar voter listing se mai kiendre dugi oiba annual chahi gi oiba summary revision jadum tawri vai sor ga no ka kana hapak pa kana loftok pa correction kana to pa adum ano updation je chahi khudum tawlai that is annual summary revision and sometimes election gi matam kumat election gi mangoina na revision amakak tawi madugi revision na special revision haidana special revision amakak tawi atun election ge mamang sida kyam yamna leirabagi anoba kyam hapchalabagi haibna singbagi tawi haibata duga special condition da leiba sida 1951 dagina hauji phawbas da nipalak hairiba koi SIRC special intensive revision si tawgiba leire handa kisna mapalak sub oidune duna masi special condition yamna emergency situation lakma matam da tawba du makalgi revision amakani hairiba revision si door to door tapa mamangi annual summary revision natraga special revision da door to door chalaga every voter gi magi form se naunaga melaga aragi magi address proof magi documents mama check verify toraga masi ningthina scrutiny tobagi process te amata nate to SIR se di hairiba door to door to chatpa aduga every handagi exist torga leriba voter ano bobo ero ano aduga handagi lebu ero hair mayam singa se document mayam se loi check toraga form fill up to holaga verify tobagi process to ni SIR se aduna SIR sina Manipur da torani habi ohum lakpa se da masi kasu dikai de num tawjasenu habi ohum tune dubu Manipur da sigam parallelly set problem am have targadi khoi Manipur se da khoi Manipur na teleba pumbagi oina khoi census se pangthok ni habi ohum duni census 2027 adugo census 2027 gi ahan ba phase na phase 1 si 2026 ki April thas dege hadi mathang thas dege hogadori ba April dege na September phaw ba sa ta ba house listing sine phase 1 yumkok masing thirani aduga mathang chei gi khoi March April se dana khoi hairi ba mikok thibata mi masing thiduni atara aduna masigi mikok thidunga yungkok thibagi process leiduni aduna Manipur da hairiba census ki process se haudringai se da NRC toktoga lan chang khiba illegal immigrant mayam sing se loi khando matung da ningthina koi citizen khaktagi oiba dum laba
अफबा सिटीजन से खक्तगी ओइबा अदुमना बा कोई सेंसस रिपोर्ट अमल हेन सेकेंड सेंसस रिपोर्ट द बेस तौर डिलिमिटेशन तौर का पॉलिसी प्रोग्राम फंडिंग मैम तौर मरगा एनआरसी हम तौर है वफम से डिमांड तौर लापनी सो सेंसस की ममांग एनआरसी तौर है डिमांड लेरिंग हौखिबा थासी मापनदगी हौखिबा असेंबली की सेशन है असेंबली सेशन से हुमनी चंदो निमित है तांग 13 मार्च के तांग 13 चीफ मिनिस्टर वाइखेम चाना फोंदोखि वफम से कोई मणिपुर से हाउस लिस्टिंग तौरीबा सेंसस के हाउस लिस्टिंग तौरीसिगा लोइना लोइना ना दुमा कोई एसआईआर सु तौरगनी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन तौरने अदुगा मसी लोरकांदा कोई सेंसस तौगदबनी हाबि वफम लाकपसिदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मैम मार्केट की पेन फोंदोंनरी अखोइना पामिसि एसआईआर दुनते अखोइना पामिसि एनआरसी ने दुना एनआरसी की महत्सी SIR na to we are have you often to member NRC or particularly SIR and a cry for the illegal immigrant natraga non citizens in Kanopangam Godage natraga Kanopangam do Kari no having matang sedan to SIR process Karino having matang seda here in depth study Tanugam studio links and Liberty Dhanamajuri University के Political Science Department के Associate Professor Dr. Arambam Noni ने हम तो जानवनी उतरानो चेरी Welcome to Beyond Headlines. Those are SIRs देखिए तुम मैं आपसे SIR साथ दिम ताना रे बिहार दोस्त तो तो स्टेट में आंसू तो हो इंडिया की अपुन बा स्टेट कुन निपान यूनियन टेरिटरी तरुक हता रहे निपान हता रहे यूनियन टेरिटरी निपान स्टेट कुन निपान पुन कुंठा तरुक से तो नहीं एक्सेप्ट असम अदुना सिदा तो गदोरी बसिदा मणिपुर से याव दुनी लोइना मके वने तो दुनी तो हंत की स्पेशल रिवीजन सिका सिना मणिपुर NRC की मोशन बियारो है भी वफम दिले अदो आई दुलाक तंगे तुदा नसागी SIR ना तोगदु से कई नो SIR से कई नो है बस कितंग कमाई थमी बे SIR से कोई चमचम बलोंदा दा हायरगे दि कोई मिखल की मरी लेना बादु म लिस्टिंग असिदा कोई इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में हम चंगबी रगदी नसागी अदर याव बस कोई इंटीग्रिटी लेवल इलेक्टोरल रोल अमा सेम बहन यावनी मोई लोन से द प्रिपेयरिंग एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल है मकोइना अदुगा मखोइगी हाइबदी ngसाइगी अचुम्बा इलेक्टोरल रोल अमा सेमगतपा अदुगा अनि सुबदा मखोइना इबसिदा यावबसि मखोइगी पांदमसि खोइरोमदे येंगबद खन चानाबम खैना हाइनिंगबसि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेबसाइट हाइबसि ngसाइगी wrongful inclusion of foreign nationals हाइबा अमा यावि हाइबदी foreign national खंदोकनी हाइबा नतबा अदे सोइदना यावछलम तारगदी हाइबगुम्बा अदना अमरोमददी स्टेट की मतुंग इन मियंग सी कोई की खेने है तारे SIR द पीब से particularly कोई SIR की अहान बा कोई की फेज असिदा होजिक सी 6.5 crores मुक्सी कोई जो ड्रॉप तो हुई है बगी वापस ममले खुद मैंने ब्रेकअप था बिहार 65 lakhs वेस्ट बंगाल 58 तमिलनाडु 70 lakhs यूपी द 2.89 crore सी ngसाई की हाइबा मिकोक सिंग सी मिखल मिहुत खन बदी और इलेक्टोरल रोल से द यावरी सी करीनो अनि येंग चिंगना निंगाई ओवर फ्यूम द लेरमबदगी मखोइ से ड्रॉप तौरगा controversies सिदा यारक पा हेबतारे cleansing process सिदा अदु बो होजिक से अचोब केस अमा लाखपदगी ममता बनर्जी होगी पार्टी ना केस से फाइट तौर माम सामक यावना कोर्ट सिदा अपीयर तौर दिल्ली द चलगा हाइनब सिदा लाई वफम से स्पेलिंग लान बदा ममिंग कथत पीपा युमना हाफौदबगी ममा मपा मचागा युमना मानहन थोक पवाथोक अदरी चाही ओनन हापंबा सिगो मयाम सिगी केस याम चावना लेबा नॉट नेसेसरली फॉरेनर्स खंदोपई वारी नतब अदना वेस्ट बंगाल द लाइसी टेगोर हाबजे TAGORE ओदबजे R द लोइबगुम्बा अददी मचादुना RE यावद्रगदी मपान यावद्रगदी मानद्रे अदमाने कथतपगुम्बा शुंबसिंगसी यामने इशू ओइबा हाइतारे अदना सुप्रीम कोर्ट ना हाइबसिंग असैगी stress and कोई depression ओइबा policy अमु ओइब्रा हाइबसी मसी ओहिंदना बो होनो हाइबसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट द सुमाइना पी की मरोन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा अदुना कोन द दिंग सागी जुडिशियल ऑफिसर्स म्याम सी बेंगोल द अपॉइंट तौरगा मसीगी लुक आफ्टर तौनबगी वफम जिला एब अदना आइखोइरोम द पुसलागा येंग तारे दिंग साइन हाइजबा स्टेट की लाइबा political condition duga SIR yeng miyeng sig loina na chatli hai tare particularly Bihar da masi watoksi am chaw leki adu Bihar da leki watoksi na immigrant oiba laborers yam na mapan da chatpa Mumbai da Delhi da thabak shuba chatpa Mumbai da sumaming pansalamba Delhi da sumaming pansalamba do Bihar da pansalamba sumai watoksi am chaw na leiba aduna Bihar si one of the most controversial states oiki ba not necessarily foreigners you are not tabida adu bu masila I wafam sidi ai gi aina sai state amagi laiba political reality duga hariba SIR gi process ga tuni yeng da ya da bam leiba kudamaina Delhi da leiba gi left liberal gi leaning leiba political parties sing haiba de ding sai gi SIR sina my right to representation say matli mi amiga article 14 ga 21 ga si matli haina
adumana Indian citizens singida maming onabadagi nat Aadhaar maming lalambadi even Aadhaar ration card siwauda verifiable document on citizen be yaroi haibala kari into the legacy linkage and ama hairi legacy linkage data si mama mapa gi linkage digi macha gi identity se lep ko dabni haibaji SIR de amko pukhalak pa haitare aduna aina Aadhaar am paire natragana aina ration card am paire harga SIR de yaw piya dabagi phibam zilak pusulaiba amorom dadi yamna intensive oiba question amadi tawi adu India gi leba electoral information India gi leba education gi ngasai gi election bu masak khangbagi election process masak khang ming har kan yumna haram dene ming te ire pus se khudam na khoi ngang oida khoi gi ming je amadra sing hapchele amadra mitei hapchele adu maina amat manada ba si yaw eduna mesi semdok senjin de yamna issues le to cut the story short howjiki ahan bisida khoi na haina ba yabasi SIR haibasi Bharat Samvidhan gi modern election commission the piba power article 324 amasung 326 ta 324 the election commission sina ngasai gi election commission of India sina magi authority exercise tawni electoral roll semgat pada aduga 326 the number one lai sina man lokthok lokshin tawbagi eligibility criteria lepase makoina lepkani khudamane India the election 21 years thadrami hauzik 18 years thati aduna hauzik lai bo from SIRC tawba siga adedi census ki data khom basiga amarom NRC ki pending oiba question siga ahum je kamani yengadagi haibasi gi achoba question je Manipur gi realities re anobo hangma lakpa masigi question je atopa state di kara hena yam kan lakpo de except Tripura adu Assam Manipur Assam gi di already nahana sa haibiriba NRC hana tawraga Supreme Court ki maintain amai makhada chatharaga laikhrabani ngasai khoina toina haniba NRC tawba haibase Assam ge case yenguragadi makhoi ge state to the piriba mapalam gi mina piriba chaitheng ado phanarabu gi damakta constitution kaya manung du pusalaga state as protect to the yade haibi damati NRC se lakibani adugumna Manipur da su ngasai gi Manipur da mapan gi mina piriba chaitheng si akhoi thengnarabu gi damakta adu constitutional recognition ma akhoi mathau tai madu gi wafam se political hearsay dadi akhoi parliament da boda han badidi honorable home minister na Manipur si mapalam gi mi chak padi wathok si lakpani hairamaga ko na didi sum atopa maike amada chatkibadagi adu gi narrative tu akhoi hold to bangamdi haitare ni government of India is not ready to acknowledge that very question that we have serious external migration factors lay have properly acknowledged tawdi adubu aikoina haizening badi ngasai gi SIR hairiba city electoral role asida duplicacy yauri ba mayam se maji cleans tawba haiba city ngasai government of Manipur gi CEO ki office na hanadegi dum tawba process amad lay khudamana 2020 da akoi ki chief electoral officer Manipur gi magi data amai matuna akoi ki akoi former chief minister na su 2000 da assembly the people statement abada 75 fake voters akoi identify tawre bakoi delete tawre na 2020 da assembly da thamki wo from lai adugi mathak ta su 2022 23 europada MPCC gi data amagi matuna 1,33,555 voters fake oiba photo hanjin yawba thengni haina sumaina MPCC gi su chief election CEO Manipur da chithi thapagi wafam khoi lai aduna Manipur da 30 lakhs population lai bada nearly 1,33,000 akoi voters fake oiba is a very big number haibasine adu punam baksi yanga electoral roll cleansing ama tawba haibasidi yamna maktangai fati adu electoral roll cleansing tawbasi census kani mane hen lobusu yaroi manam electoral roll the yaurisi 18 years and above kaktani haizariba census dadi age group me amsi loi yaur kadu in haizariba adu mathe census haibasidi sanga gi man number bhawde animal bo enumeration tawdini yum ki category kacha yum paka yum si loi tarte it's a very very robust adubu Manipur da lairiba akoi SIR ge question siga aina khanjabadadi ngasai atopa processes NRC siga chapman ubududi madudi chungmutobo mande karigino haimdon SIR hariba city ngasai election da eligibility lairiba midugi legacy data check tobuni haibatare ado amorom dadi masisu government of Manipur na political will phajana laiba taragadi achoba question ani lakani yamna seriously masi pursue tobo ngamgadra particularly hill areas even SIR se hill area da fazana masi chana han bang because law and order in the hill areas di hoju yam tina precarious saina khogi yam phibam chadana laikre aduna bu Manipur gi police sibhaw da community gi line da posting piba gi mami yam chaun uri sini sigi phibam sidai da
particular community adugi police tuna particular community dugi akhoi outsider khandok pada yamu yamna authenticate oina torkadegi habsi adum reasonably questionable oi haitare punamak si ga SIR ki process da in hajaba political will ama changi that's number 1 number 2 Manipur da rule of law and order ki situation asida SIR gomba any process am interior area da tongam gatra haiba sine maramdi aikoi civilian free movement tobangam da pata natana Manipur gi law enforcing agency gi free movement da hoda atigumati community gi line da restriction piba ama koina uba sina Manipur da housing any authenticating toba process ama toba haibje it will be very suicidal also in some sense aina haizening message ti SIR toba matamda akoi marik chumna toba ngamgani haibasi gi chingna base koi da fazana fawali maram di situation asina adi mathe the census chu chamani census toba haibje ni Imphal da phamaga headquarter da phamaga toba ya banati aduna headquarter da phamaga tawruba subdivision gi office da phamaga tawruba adugumba census ki 2001 dagi 2011 da lakiba population growth ta paumata da 120 plus 28 nearly % akoi population hengat kiba average da 18 to 20 21 22 lai geta basida Manipur gi mafum khara da 126 136% ki population growth decadal growth to gi bhaije this is very serious aduna hauji Manipur da lai geta ba census po ero SIR bu oro haiba processing je ningthina toba ngamgani haiba digi confidence to the akoina huji pho uriba pibam sida loba ngamde maram aduna Manipur gi civil society natagan academic natana aikoi civil activist mayam sina machina nungnang bama phauruga rule of law and law and order is fazana sustain tawdana any enumeration process may it be SIR may it be census or may it be NRC I think this is going to be very challenging Okay, adu buja uziki SIR ki notification se sum yengu matamda ko India ki state kungani pan union territory nipan punna kuntra ga taru hatar kuntra taruk sida except Assam je yawdan atai myam se loi SIR tawni na lautho le ramne SIR to busu myam ju yaw retar aduna Assam da SIR to dubagi probable reason su ngasai gi NRC to urga already mo yidi cleanse urga le ramni na only citizen khatana voter list ta challe habagi assumption da SIR si pangtok to mo maletare adu ki similar pattern da atai NRC to daba update to dama phum sing da loina ma SIR si to godabani habagi mongda as many as 35 kulem hori ba state amadi union territory si da SIR si to duri adu targadi even akogi chief minister wai khemchan na march ki tang tara mathu da house phondok khibo wapam SIR tor matung da census to gani habi ohum si mayam si yengu targadi is the government thinking that SIR is more or less equivalent to NRC? Adugi wafam do lak padani ngasai gi ina BJP gi manifesto da yeng taragati akoi gi 2024 gi saida akoi gi election gi manifesto sidati ngasai gi NRC si akoi Manipur da implement tawna hona gani haibagi impression je kon u fangi natra adu oiragadi hojik lai incumbent government the same party gi oibanina they are also liable because masigi maikai shida work tarokani haibasi accountability makoi leiba tabani makoi gi wakalon aduda cherol da yaubani na aduna sigi matang sida ikoi gi SIR sigi NRC siga chamana na ugani haibasi karam gan lakado gi head government side gi when there is no vision for NRC okay NRC ji akoi tawro do ni haibagi makoi gi political perception da leiramba taragadi party du gi aduredi masana SIR si substitute oina justify to no but Manipur gi people gi aduna ingai hobudi hajeri se state specific narration ama yawe ba kari gi no adra akoina Manipur gumba akoi gi international border yam town leiba kan state asida di Bihar da leiba question duga Manaroi Delhi da leiba duga Manaroi Tamil Nadu ka Manaroi haiba adana ngasai gi Mamta Banerjee na Delhi gi Supreme Court da piba ma ki argument da mana piri sidi foreign nationally wari si thoi yauti man high city maming lan irambadigi spelling language and spelling is the word these are the words they victim of typographical mistakes typographical mistake aduna mapandagi Hindi samna habada
khoi Hindi speaking duna Bengali speaking gi mami ira paganda loina amana o sound oideni amana a sound oideni ani duda dum linguistic issue ma lay man haizari se madana issue in West Bengal se of course political oiba wafam yam yawi man haibasina khoi SIRC why so hurried si question siri kaidawa su thuna tawduino adugo SIR haibasi ngai gi electoral roll sembagi responsibilities si 7 schedule gi matungina union list yaw be NT number 69 sida aduna maram ora kan sida kai dore har kan sa like whole state ki authorities bypass to bai batare aduna ngai sai na hobuda haizaki ba political will of that state government is very important akoi hoji honorable kem chan oi tar su mao the clear vision ama miyam da ai vision is sumaina thamaga Manipur gi census Manipur gi SIR Manipur gi NRC da sumaina thamli bani haibasi clarity di hoji pho oina haidamni na nahan assembly da haiba statement ding sai numit da oramani ko khoramban bazar da su yamna lang ba coincidentally ma pau du soin tarangani aduna madugi pau du gan mari lena na explanation ma di pi adubu question ding sai gi CSO miyam da SKTV ni interview to bus koi uzai haiba statement je kamaina read to ge na aduna CSO miyam na di adugi clear oi ba government of Manipur na yes NRC is coming up SIR is not related to NRC it is just a different layer of work it is only for the 18 plus years of age adu electoral roll ama lamami laitare electoral roll do authenticate to ba habsi government responsibility and it is a responsibility of the ECI aduna haiba anisi macha khaina government explain tawdam nina miyam gi khorang khoshaw no basi aina sum akoi gi interview people matam sida ida kupna sum tazabada civil society gi leader miyam sida madugi yam tam tana tro yam khorang khoshaw no basi na iho molakpa yabagi mawong da hujik si SKTV gi ngarang han discussion so yam follow tawse adur u fangi aduna hairi bo wafam se government of Manipur na aikoi gi NRC gi matang da khudamoina mamangi Assam gi experience da su former CM oiramba amana lead toroga khoi case to matam da Supreme Court na masi question je aggression namaga amount to bayai masi mi atop amana landara puga mani haibagi wafam bhawa yaudana masi gi NRC wafam si porakibani adri ju Manipur gi history da su yengra su 1980 dagi na 1993 swai baw chile su Manipur gi am suna iho tawringai matam da su 1980 dagi 1990s baw gi sida Manipur da su si wafam si yam chon iho amo idana MOU agreement sign to na si detection and deportation you often lay haitale adana akoi gi su historically yenga di si house particularly 1980s dagi di yam kanna adum lakhre haitare adu 1980s dagi hogiba iho ngasina 45 years musujala ba sifau bada aikoi gi se concretely akoi policies da implicate to bungam da base adana ngasi su after 1980 da laigiba MOU dugi matung da ngasi su 2026 almost 46 years later aikoi same question se dum thole haitare aduna border state label lam singna magi identity magi indigeneity gi da laiba thread se must resolve to godabani haibji gi meaning se khoi once size fits all haidana toba government of India gi SIR jina diaroi sini aduna aina ngasai degi kanna thamjaning basri ngasai gi Bihar gi model adi UP gi model do khoi shiti yaroi to adi mathazu mayam khangbi gedab sing sai SIR to bai basi the question is whether the government of Manipur has enough capacity to implement it because akoi gi more than 100 BLOs died oblique committed suicide kari gi no haimda sai workload si henman na puba ngam dabadagi akoi gi block level officers ida mi chamena si in report le heart attack to siba adaidi suicide to siba si viral video so me am reisini mama daga haramba please don't mind mother ima waro bibiadi ai pressures low ngam de suicide to bagi video ba khoi thengna gi haitare adana hairiba system ase phajana mong chumna tawgi haitargadi preparation is important adugi person power adak on the ground adugi implement tawna bagi agencies sing se akoina Imphal centric oiba headquarters centric oiba nadi ya tabanina Manipur da huzik law and order situation sida hana work tawdana ai wakal dadi mayam CSO sing na hariba line to da Manipur da law and order si enforce tawdana any enumeration exercise there hold tawdomni kari no haiba matam da Kashmir su 1991 aswai sida 1989 1991 da Kashmir da lalobi irang si kanna horpa matam sida
ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ 2001ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ political development ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯀಶ್ꯃꯤꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ indefinitely ꯊꯤꯈꯤꯗꯦꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯂꯣꯏ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 300 nearly people ꯁꯤꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯏꯅꯣꯃꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯏꯅꯣꯃꯔꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ I think government of Manipur, particularly the present chief minister, will have to take a very bold decision saying that time is not ripe. Okay, Manipur ki wenadi matang chadri even census ki damta su law and order ki situation si maram chade maram da census to bino aduga SIR gi su maningthina tobung amoy habagi wahum duni lairiba law and order ki situation si maram merga aduna khwaidagi maru eribadi adwa area aduna hatra Manipur ki wenadi hoji law and order sapim chadri duna SIR su ningthina tobung amoy so ada phajan tokdar gi su singi mapum singda ningthina SIR se door to door verify tobung amibra document ningthina verify tobung amibra habatu ngamoido itaragadi masi cleansing tobung am hata aran ba voter mayam sadum yausalaga legini therefore NRC is required adumadi aduna state ki magi requirements so kenagani aduna Manipur gum state ki damta di NRC se yamna matok tarpa ya habum dunia du hoji ki wenadi SIR tobu boiro census boiro law and order si maram chadri matam chadri habni adu bosigi matang sita koi Bihar de SIR tork matam yamna controversial ogibadana parliament ki session da mamang che yam irang tong ge da adona SIR da debate tong SIR da debate tong yam kana law khong gi matam ni matam du da union home minister Amit Shah na phongdo ki ba ma koi SIR gi khuthang da lamdam sir sangjal lag lei illegal immigrant mayam sing si wahi ong di ong 3D sin he tare detect delete and deport detect torni kana kana illegal immigrant no khangdo ni foreigner no khangdo ni adu matung da voter list ei ma se delete torni aduga last but not the least koi foreigners and immigration act ki makhada masi deport to gani habgi wafum na singba yamna confidently palle habtare aduna hairiba conference habtare through SIR koi voter list ta yausal laiba foreigners mayam ama ta non citizens mayam ama lokthop ngamuni habgi yam chawba strong notion ama center da su laiba mali madugi notion du koi state da su reflect to mali habtare aduna kadai phawba sida yes NRC makti natra NRC and SIR are different processes NRC koi SIR se chumnagi electoral roll do update to we wani adu maram sa du lokthokiba asiba lokthokiba duplicate leram lokthokiba migrate to gi missing lokthokiba aduga maram sa ba anau ba natraga handagi lejagadaba sing du dang thambiba haibe wan budru foreigner yom musu lokthok duni aduna lokthok tori bu foreigner dudi masing yam de tare aduga NRC to tar di foreigner yam dem di am chawno lokthok ki bagi phemam le aduna NRC and SIR different hoye jab targasu hojiki oina di mechanism se SIR se da union home service yam chawno thajaba thami madugi reflection chu mali ko state ta su SIR gi wapum lai sida to dokwa akan ba state ki makai gi SIR to giro ha bagi stand am le ti kamai thambe ja masidi of course akoi gi policy statement oina di dum piraga actually legislative process amadi changchalakta basi problem si ado NRC gi experience is yang na hainaraga di khoi samuksu NRC gi matang da discussion si Assam gi experience khoi yam pasana discuss to yaw zarure ada Assam gi khoi gi lawyer advocate social activist mayam sina haibasi it is a failed project moina haibas aina haibati kari gi no haiba matam da sai gi 1 crore muki target ji lerambadagi kona de certain factors na maram oraga hoi handaraktana nearly 10 lakhs adwaida loi ki bai warim lay adugi su matak tanga sai gi deportation ji out of project almost question oi hadi deportation ji yaro hai kai no de sai gi receiving country do na la o khoi gi mission thadoro khoi lorge haidraga di kai phar kai long thuni have a question la aduna the burden is on the state haidi khoi da burden oiraga lehodui ne badu adana sigi wafam jima Assam experience de hoi victory amadi sense of victory amadi phangi at least legal victory ma khoi phangi kaina da khoi gi issue si legally recognized to bani haidana Assam yam chawba moi da nuai ba amadi confidence amale adana hauji di NRC gi Assam gi process si da leigiba loopholes myam jina ina mokhoi di interview da tawdana khodana wari shanab da amuka hanna tawna ba gi process ama mokoi pam gi wafam si lai the only thing is that akoina detection tawrakanda akoina deport oi matang la pa kan sigi mechanism si laitaba ada akoi Manipur da su mi sanga ga somna Burma da thindokri khothokri na toin tobase this is not deportation this is repatriation okay
हाइबदी अखोई जी अनी जी कितंग खेने हारिबा डिपोर्टेशन हाइदी ngai illegally लेरमगा फार खोला पुथोल थिल्लुबदुने अदु रिपाट्रिएशन हाइजी मतम खर चंगज फम लरो होजी खुदमना बर्मा दा लानम तोरगो खै मणिपुर दा मी म्याम चंगै सी मोइ सिदि गवर्नमेंट ना एनलिस्ट तौबदु यावरम तानि मोइ जि पुहि गन रिपाट्रिएशन ओइदोइने बा बिकॉज मोइ जि लौबो मतम दा मागी लिस्टिंग ऑफ फजन तवय अदना गवर्नमेंट ना मोइ कंट्री होम कंट्री रो सोइन अपडेट पिरंग मने these are the names that we have detected akoi border receipt tawe hay order normal la kan repatriate aduna maram the repatriation process la ya do repatriation jiri government ani sini yanaraga yam smoothly toba process ma du deport toba sidi it's a very yamna luba from the oiba aduna si bilateral agreement ama later di si yam luba da ba aduna hauji laiba pibam sida akoi na assam ge experience si model mo of course manipur na su pami toba tobo akoi ngasi ainu pauche sin yeng mo su mmtu gi su wi id just and fair election delimitation gi su yam kan wi so iho ani si yam kan na sigi census amasung SIR na ching basing si tawginu haiba sigi wafam si yam kan lai maroina khoi gi manipur gi da lai ba population gi pattern ji khoi gi growth si yeng basida yamna khoi gi sathi ba data khare dum lei haitare kudamani yeng ba kan si ngai gi अखोगी मणिपुर से नसाई 1950s की मतुंग दा मरोना पॉपुलेशन की ग्रोथ से 38% ग यौखलेब अदे सुम हेंगलागा हौजी खैनो से हाना 1819 लेरम बसी नसाई की आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया अद मणिपुर से पॉपुलेशन was 38% यूरोप 60s की दा अदे मथक तमो मणिपुर से कमाइन तो गे हाय कान नसाई की मणिपुर द लेरम बा अखोगी परमिट सिस्टम जे लौथोखिबा अदन परमिट सिस्टम बथोखरान द मपान मी चांग पगी केनो से yang वाखतखिबा सिगे मयाम सिना पुनो से स्ट्रक्चरली अखोई द नसाई की के हायदारे अखोगी प्रोटेक्शन शील्ड जे लेता अदु ILP लाखपदि ऑफ कोर्स अनदर क्वेश्चन अमदि फंगी ILP लाखपदि नसाई की अखोइना SIR तौबजिदा मयामना अमरमदा खितंग चुमना पाबा याबा मा हायरगदि से खुदमोइना अखोइना मसाइना होरपदा ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेबसाइट दी मरोना to detect wrongful inclusion of foreign national in yaurse masidi si indian machazu mayam foreign chakraga citizen lawra halaktab lay aduga moigi mami the electoral roll zum yawba ada sigi mayam streamline to ofum jam yawri hariba adana akhoina uriba aduga government of india intent to ribasiga khar khenayeba adana SIR sida tawri sidi only discretion go so masai MPCC na thakat pada 1,30,500 ki wafam zidi photo money hai moina hai se duplication of same photos ya du appear to reappear to se mapam da le photo khoi gi nupam mem da la kan same yaw ba adu issue si mayam zidi hoji phawda screening to da ba hai se it is a big loophole in the electoral system aduna ning say unfair election plak to hai aduna both hada umtan achoba chunk of population proxy voting to is and sigi proxy voting gasi loina one of the mechanisms is SIR ni the only thing is that SIR to bai ji matam chang to da poto yam thuna to basida adugi achoba pressure to state na pubangam da aduna West Bengal ki case the West Bengal government na cooperate to di maram aduna Mamta Banerjee na basi cooperate to de bai maram di kari ki no hai ga state ki masai ki state ki readiness yaudana tokshali haiba maram baduna mana judicial official mana supreme court case tha matun de judicial officials mayam ju depute taraga West Bengal the sea process jatheba ada na ki wang se khoina haiba basidi detection namusung deportation ki wari is the detection of course state government nasu tawya ba mechanisms mayam lai electoral roll ki khuthang de ki legacy data yam to yam nai pha pi ai adu all of a sudden me am 40 years or election de voter da chalak pai di hanai du nang chai kun mang kadai lai ha question naturally thole asigi wa fum sing je I could a database am semkat pa population commission in Manipur akoi linkat ki wari su leitena ko adu sigi statutory body haigadra non statutory body haigadra si mayam je fazana hana place sama mafam jan activate tom sangeba nata bida Delhi de tawi Bihar tawi akoi su tawdong ni haragadi it will be done but just for the name sake adana Manipur ki situation is very different one shoe fits all the dictionary aroi adana Manipur city government of Manipur particularly the incumbent chief minister will have to take a very strong position that time is not right adana hani
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ECIꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ SIRC ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗ 9 ꯂꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ 1951 onwards ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤ 1951 ꯗꯩꯅ 52 ꯐꯥꯎꯁꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ SIR ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ SIR 1957 ꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ 1961 ꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ 1965 ꯗꯩꯅ 66 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ SIR ꯁꯤ 1983 ꯗꯩꯅ 84 ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯔꯨꯛꯁꯨꯕꯁꯤꯅ 1987 ꯗꯒꯤꯅ 95 ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯤꯅ ꯇꯔꯦꯠꯁꯨꯕꯁꯤꯅ 92 to 95 ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕꯁꯤꯅ 2002 ꯗꯒꯤꯅ 2004 ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕꯁꯤ 2002 ꯗꯒꯤꯅ 4 ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2025 ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13ꯇ ꯅꯣꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ 12 ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯛ ꯈꯔ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯤꯡꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ECIꯒꯤ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯝ ꯊꯥꯖꯟꯕ ꯏꯅꯣꯃꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯝꯁꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯚꯣꯇꯔꯅ ꯊꯥꯖꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯏꯅꯣꯃꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯊꯥꯖꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ SIR 2002 ꯑꯃꯗꯤ 4 ꯁꯤꯅ ꯂꯦꯇꯦꯁ SIR ꯍꯥꯏꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯁꯠ SIR ꯍꯥꯏꯗ legacy linkage legacy linkage ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯖꯧꯑꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯡꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯇꯕꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕꯒꯩꯗꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯍꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ SIR ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯦꯛ 1950 ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯣꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃꯇ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟ 16(1)A ꯗ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ SIR ꯁꯤꯗ ꯔꯨꯝꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ SIR ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯞꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯅ ꯃꯀꯣꯛꯇꯤ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯣꯡꯐꯨꯂꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ACIꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯃꯆꯨ ꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯞꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯊꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ मागे reference year is 2002 or 2005 whatever 2002 Bihar for instance ko season ai se masi 2002 je akhoi je muksu mu yaro har ka doi ne ba kai na ta di sigi Manipur ki magi objectivities iga Bihar ki SR ki objectivities ka khene ba Bihar da maru na tawbisi ding asai ki migrant labor city all over India the particularly Biharis me am sigi migration yam tin wang hai adana makhoi ki duplicacy in the electoral rolls yam tin wang hai adugi wafam si da natana Bihar da su illegal immigration from the neighboring country changai haibagi issue si dum lai ki adana BJP government lit maru en piba argument city ai koi foreign nationals su Bihar da lai sing su ko detect tawni haibagi moida adi wafam di dum matam du narration du da wari da dum yawe of course hariba legacy linkage ko 2002 da bu yenge haibra 1980 da bu yenge haibra 1991 da bu yenge haibra adugi political will ama create toroga government na hoji khudamoina NRCD 51 haibiri ko adu 51 gi electoral roll do khoi da legedra le rodra haibe question lerani 61 gi ba electoral roll legedra le rodra haibe question ni ai koina bureaucrats sing de suma koina interaction to matam de Manipur gi electoral roll si yam thienga ma matam gi phangi na haibe ma khoi tae yam sing na hair kan de off the record haina bangaktani kyamu yam chumno di khandi adu bo adugi wafam duda achumba khagi mamidi tabra na khale maramdi adu handle to bureaucrats sing duda akoina informally wari sajaba matam dadi masigi data sidi akoigi matam amada DC office mai chakpo khopa toba matam duda sai data sing se akoida mangi bagi wari amasu haini hariba adu mathada su Manipur da political violence haidana akoi handak akoigi Manipur se 2023 dagi tholok pasida se do government gi office sing khala khala ga mai thabagi wafam masu ko ui masigi mai thaba se documents sing se target to bani haina koina dum uba phangi haitare forest office mai thari se building du mai thaba na teba it is actually burning the documents ada sigi enumeration to basi resistance yam chawna hoji si lai khud enumeration tok ta nga sai gi popi thaba chalu bandum da si akhoi area ni noi lakpa yaro he yamna foolish oi ba hagadra yamna khangda ba haitare ko but law and order si kai no kai si Manipur da lai dibana lam ano pun sirol da lai ba ai nei si kai no sungang khangda hingba mi gi mo da argument ji pina ba lai akhoi amoram da di
angakpazu phawi nongningbazu phawi haitare adana akhoi gi law gi hen si yamna sangi haragasu Manipur gi law gi hen si di isang sangam da bodona akhoi da phawli kai na kanda popi kakthar pa salu mutan da kakthar pa laiba mi sung do ina mani intimidation to buzi on record akhoi urabani haitare punamak si yeng zaraga haujek SIR gi khuthang digi of course government yamna phasana design se tawraga madade statistician myam si yawhalaga Manipur gi population si understand to ba miyoi sing si ropin tawraga committee ma phasana semaga masi gi preparatory akhoi gi finding ama hana phasana semaga committee duna look after tawraga aduga election commission na piriba mandate asiga align tawna ba honaraga di maybe akhoi at least telaba matam khara sida hengalai ba outsider gi population ILP lakhraga ILP su lodaba aduga ILP loba yaba midun electoral roll su yawu su myam lerangani haijari ba adi matada akhoi Manipur macha da su Delhi da election electoral roll changraga Manipur da su dum yaw leiba yes adu ngomyam sidi reasonably adum thengnani adu bu masi punamak se cleans tawba haibasina di Manipur gi tunglam chatta electoral roll si reliable of electoral roll amade khoi lei haibase sigi maikei da move to budadi khoi da mangzeroi aina aina khanjaba maramaduna SIR si da piriba provision si da legacy data khoi masi legacy data si kano da sinai ko NRC na sam da seasonable legacy data si maruna March 23 if I am correct March 23 1971 sigi dubhau da la obasing do gi mamang sing do legacy data puthopa ngamagadi assamese ni Indian national ni haidoi neba adumaina Manipur gi shu electoral roll si akhona legacy data ama da refer to bagi akhona pam date adu loraga electoral roll akhoi da leijab electoral roll si loraga yes akhoi mamangi keno se last SIR gi data se sire da link to duri hai tar handaki sire link to ngam tar gadi magi parent magi relative sing du madur link to tar gadi masi lamdam sigi voter ni citizen lakto je kitang limited oi di warani kaina Manipur da leri ba legacy data gi sahi di amani tina maning dane reference me ana pihani se ado latest SIR gi reference NRC makti natavni na bezer leru di ne sigi ado the question ji lakto na NRC mak natraga su sigi reference na moid legitimacy pini maramadu masi su to bayaro have se CSO sing anxiety lai adana government of India na ko CSO sing phadna wari sabiraga na koi NRC gi di sidai se logo da bani adu SIR gi di only available latest to the basis da koi cleans to bani ada ani si mix to bi have understanding ma makoi ni gi marakta laga di I think some progress may happen. Okay. Adu ngasai gi foreign national natraga non citizen ma amam lothok pa yai SIR gi khuthang da kari mo voter list da yoram taraga di every constituency da every polling da have yohum du leijaba targa su koina uzana ngasai thamik be example sing mayam ju khangare Bihar gi natraga UP gi boiro West Bengal gi boiro for example Bihar gi lothok ki basida 47 lakh lothok ki basida 22 lakhs na asibni hai aduga 7 lakhs na duplicate ani hanjam double chana ba aduga 35 lakhs na migrate or moi lam thado sakhi missing ni hai aduna masri the foreigner ke non citizen di changwa yaro milisingam yaro me have gi data phangde tar mai tokdana UP gi rusu mogi 2.89 crore draft gi lothok matam da maduda adum 1.7 crore di migrated yam chawno migrate tor mai hom derami 46 lakh na asibani 10 to 18 to 20 lakhs na duplication ni have gi aduga 50 to 55 na non traceable final lay hai ta data se ado masagi non citizen yaro me have gi data se any huji pok la ibase da ti phang bangam de ta aduna masagi union homisa misana ba hari ba detect to thokpa delete to report to di hoi ngam da ba adu delete to bhogi wafom ma am strongly thamis foreign national sing si krai de ngam dur ke adu ngam ibra habi wang dum masidi hoji gi data du yengo ta de sai khoi na horbudi haina riba magi ECI gi magi entire exercise di sai gi cleansing the electoral roll du khakdane aduga madu penalize to na bagi process to budri my concern ju natti aduga Home Minister na piriba statement siri political gimmick oina lobu siya kai gin hiding asai gi to calm down the people asai gi a bit of confusion is also important si thaoina intended oina haibor busiya adana koina yengba ya ba siri asai gi SIR gi sidadi only latest SIR do ge reference kitang clean so butu koktani it has probably nothing to do with detecting somebody even if detector also mazi electoral roll dagi delete tawre natragana under suspension thamne aduga ma tribunal amada laaga committee amada laaga registration tawba yai complaint file tawba yai aduga
मागी entire process दी foreigner अमरा हाइबदुगी investigation तोपदी नच्चदी मागी अदना अब अदुबु indirectly all of a sudden मी अमा appear तोरक्ता रगदी मासी मपानी मिनी हाइबसे खंगनबगी स्कीम अमदी सिरदुम याउजे मसी चप चाबो खुदम दिंग साइगी हाइबे SIR से लाप मतमदा बेंगोल दा याम मसिंग याम बमी सुसाइड तोए ओके करिगिनो हाइमदा मखोइसी already aduga adui mathaktasu Bengal gi Bangladesh ki border leba town khara village khara dagi mass masana repatriate tawjiki okay see what from zela so benefit of doubt is there always adubu gozan ngai thabi ba ku gi West Bengal gi marai ba hatar yes ngai gi lan sanga mom yam don AMCD SIR tawramina khoi proof su pinga bro chalo pharani sa gi ba नत्रगा कनागो मखरना पुथोपी हिबा अदुना याम पाबो खोंथा मो रहता है because of SIR मसा मतंदा मागी रिपल इफेक्ट yes अदुबु साइज दो जाके नसे अखुगी सागी अखुगी टिपोग्राफिकल हाइद्रान तक स्पेलिंग मिस्टेक है गदरा नत्रगा डेट ऑफ बर्थ न चिंग बसे कोई मणिपुर सु याम तौनै वोटर आईडी सेम बदुबु ओइरो आधार सेम बदुबु ओइरो अहल लम चिंग सेम नरम याम से सही क्या सोरे सही आई मारी फुनी हुमफुनी है ना लमसम ममदा कोई सेमबी बमे याम न सेमबी बदगी अदुना अरुगा मागी मचा मसु सिंगी केनो सिदना आधार कार्ड ओरो मागी नत्र एजुकेशन सर्टिफिकेट लाइक तो डॉक्यूमेंट्स इंदना मामा पागी ममिंग दबो ओरो नत्र डेट ऑफ बर्थ दबो ओरो खेना बन सिंग मयाम ले हेतन अन सुम मयाम से डॉक्यूमेंट मयाम से मसागी एनुमरेशन तोरक मतम दा SIR गी पिखलक पता सोइना बयाव ता दि वेस्ट बंगाल की मराई बग हेतारे कोई लमदम सिंग असिंग ममियो सिंग दसु मसागी इलेक्ट्रल रोल द चन मंगम दबगी क्लींजिंग द क्लींज आउट तोरक पया बगी victim or pe abu thok play bi ko adon nga saigi akoi ECI na nga saigi yamna unilateral oina 7 schedule kuthang da gi makoi da sakti si loi pi rabani haidana makoi ne ta makoi gi mechanical or formula to season or computer the hapsa like a maming mana de baba kaktar gadi it will be a disastrous process right adu the top problem to handle to no da koi yam tinu wahan gani haitare maram da khudam oina ikoi gi Manipur da sum chana bi oina ming ama iradi meitai maradi sing da hapsa la pisalak mi ne sing da hapsa da yes adana ikoi Manipur da office am chapi heta nangi ming se toma ko toma sing ne irapia kane as if sing isi compulsory lo yaw ba dawni yaw le ne lo ki ba ado maina nga sai electoral roll yaw ri ba ming sida su ado maina ko ina presumptive oi ba mong da enumerate to ri ba lai BLO sing duna ado mai cha ni toma ko ne da hapchalo du du maming ama title ma hapchalo na hapchalo sum thakat ki ba adana haye nga sai adhar ga du maming manaram da ba metric ka maming manaram da ba maru na electoral roll gi maming sida di ayam matam da ko na official purpose sinabsi adugi mating ngamdi kain electoral roll yaw mami incomplete oi adugi mathak tom English to ayam ba ida mali Bengali script ayam aduna madu khoi English se thorakun kari tani hebdo English te piriba len kano duga manada ba yaw adu khoi gi metric ki maming siga maro electoral labor mami siga yam managanti aduna khoi na ayam ba rely to adhar ne khar theng na la ki process na adhar yam rely to hujik adhar su na habir do mana adhar du su mana semjan ma yaw ri heta jam jam sembi angang gi adhar da su ngai gi hujik si date of birth on top da tik mati conversion o hele aduna angang si adhar si affidavit period risk loro khoi na adhar da date of birth olu ba matam da aseng bodo ga anobu oning gi du ga na tan lalam mi du ga aseng bodo to mat ani ji chaptana adhar si cancel chalaga adumak hangap to leba kesu yam lei adana punamak si khudamoina maming lan isen birakpa adana yumna hode yumna ani rego lapu masimo case ko dum yam thing ne tare punamak si yeng gadi ngai na na iba point do mayam ne SI hire gadi hekta koi gi yamna genuine oidaba seng do mi do khandok pai wari khata woni chap su yada ba aseng bu yang khandok ki aseng bu yang sai gi tegor ga I yaw ba yaw do bai wathok se adu maina koi Manipur su si wathok se lakani adana sai aina khanba da BLO amasung CEO Manipur ga meeting taw ba ki aina report khari jengjai madara si wari se khanarang ni adu bu si gi enumeration taw ba si di hojile irang shi di this is going to be very very valley centric adana madu di Manipur gi akoi gi periphery da kari thoi ge je khangning bana langtak na bana helaba aduga akoi gi border sing si save oiribra oidabra na save oidina khallaga lai matam jida masi amuk tokshan bi batara ga Manipur da hena political anxiety lakani adana khunda minari ba purup singna masi gumba phibam lai basida makoi su yauna masi gumba enumeration tawbagi matam sadri haibase masi kangluk ki wangma da tholaga khanmi naraga Manipur da ethnic balance tranquility ama sembada
khudong chaba launa bagi enumeration ji tawdo fai karigino hay matamda ai khoina mayamna ai data dom tang pawmata gi se da 2001 dagina 2011 da magi kano si population ki decadal growth 122.64% bau yoru re ado city extraordinary impossible ne ba adara adedi mau maram is 136.33% zi growth to eba aino sai jaba national average da 18 to 21 22 sai le godom ne ba akoi chama ga kunthra ga taruk yaukhala ba ga sidi mi khara na phamma ga maming si ta hapsan bane ba adre ji mu yam nungai to na registrar commission Manipur India sina ga sai gi sige question ji mari yena pom tamda without any scientific calculation it slashed down to 40% growth adoragadi population sidi sai load tawraga lepagi mongda lakhagadi it is going to be very very unfortunate adana masai na ha hobda haibi ki ba khoi ge developmental policy ki decentralization tawbada khoi enumeration is yam chaw factor amani adu enumeration factor is the authentic order the government gi money have the public money ne public ki money tax the pigi money is lan sat ki toini adan beneficiary schemes mayam je lan appropriate tawno hona bada sumaina population gi weaponization tobuse manipulation tobuse chani adu gi mathak ta su amuk su khoi ethnocentric politics tawrapom matam dadi kaidore ngasai gi population is becoming a ground an element to weaponize to make it bigger powerful aduna sigi projection sing se lan projection tobagi possibility am leibanina Manipur di si enumeration processes sing sida focus tobudi my routine enumeration process the ngahon babuti Manipur gi substantial piece da question tonaba amasung Manipur da kaidobagi huji phawbada law and order si restore phajan toba ngamdribano free movement kaidobagi ngamdribano haibana chingba ade resettlement tawdragadi rehabilitate tawdragadi haibe enumeration moi si karam hai tawduino haiba question yam chawn lakani punamak sing si yengjaraga tawgadaba thabak to de hena mai onsin ba phai natradi Manipur ja another spell of resistance and protest the chakradi aikoi amuksu wagani na thamsi okay aduna hojik le riba situation asi yenga adu bo sigi situation jo ja koi already Manipur da chahi ahum phajala katro bo se problem am lai and this problem is a very big problem have say center already khangal lerni madu mar ka PR chahi am thamuri ni adu hojik ta anu bulenga semu tangai ni hatar aduna center da already Manipur ki problem se karai phaw phai phati as khangaga legina khangna SIR tawgadabani census tawgadabani India pumugi tawbus khoju yahugadabani haibagi compulsion haigadra ama sum thammis haidi Manipur gi di we need to defer it for some time matam khara gi damukta yetok tabi yaro SIR boiro census boiro kona tawani haibagi dugi consideration ama center dei su laktaba mali and probably state na su ji phawgi na madu arstok do mali hatar sida point ani gadani am sena I mean center aikoi gi complexities he fully acknowledged tawbagi mami sitati ani shubada complexity of the institutions very evident ahum subada asai gi akoi di BJP gi party na center da pai bine akoi ju BJP ni adana akoi align tor sakadabani haibagi formula sida yam chatpa akoi state ki questions state ki complexities state ki maung si Delhi da akoi gi agenda je sini haibasi puthokadabani haibasi dom chatta bhai tare align to bodom ni adana akoi align to dugade akoi survive to roena adugi mentality ma akoi develop to thokhreba adana kai akoi granite economy na akoi haisi granite economy akoi di ngasai gi moi yana ba chatra di akoi di chara henduini haina khalan ba ma yaubase masigi politics si akoi gi any party da ka basina adugi gut feeling ama adumaina akoi khalnan ba yade na khoi gi piba kano tuna aikoi hingba nate akoi ju hingba ngamjaba khunai amani aikoi ju revenue fadana generate tawani aikoi economy develop tawani aikoi gi ju vision lai haiba sida chatpa aduga aikoi Manipur se multi ethnic oi basi kahen ba yaroi aduna maram maraga Manipur da law and order se koi restore to koi chap chaba koi law enforcing agency state subject ni mache koi reclaim tawni haiba gi akan ba mukna ba gi paring se koi uda ba haitare aduna instead of putting our agenda before them we are kind of aligning with the agenda they create aduna masai horok padaina haijaba masai purida mature ada no usually lo haibugu mane but we are different in size we are different in color size so haibum sang hetar size koi khenai color su pam khenai akoina mapalam da light tam chapa matam da hujik se ta chapi huji akoi angam he pusi ko Delhi da na UP da puse ba aduga
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 90s ꯗ 80s ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯎꯁꯥ ꯍꯣꯜ ꯋꯥꯠꯑꯦꯚꯔ ꯍꯣꯜꯗ ꯌꯦꯛꯄ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯐ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯍꯣꯜꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯛꯑꯦꯕ ꯗ ꯀꯂꯔ ꯋꯥꯁ ꯁꯣ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ cultural perspectives, Yes. Our political perspectives, our backgrounds are so unique also, distinctive. Ada si mayam ji loina negate taraga ara tawbisi taw haibase si yaroi haibasidi. I think that's the reason why we say political will haibasi amadi akoi endangered species oheningde. Adana Manipur si mi ne kai khumnan si haitadi electoral party singsu gut feeling laina akoi narrative generate to mathau tai stand low mathau tai natradi thengmandana haye khoi hotpa ngam khidragadi it will be a disaster and thamji yes miyam amadi civil society organization khakta da sigi responsibility se lohon banadaga thadok pan yaroi masida kogi elected representative singil maruina lenga pairab singi yam chaw barol am legani makoina center da manipuri hujik leiriba current situation se kaino he center already khanga leirabni maduda makogi maikei dagi ahen wafam hena convincing oina tham targadi SIR boiro natraga census bu oiro matam chadri habasi realize to mathau tagani habni on that note ngasi werdi ngasi gi session si matang cha chun jarge na aroi basida koi Santos Electronics ke maike degi yam chamba kodolam tang mazada kodol tam degi ta thank you so much for coming to Beyond Headlines thank you aroi bada yemi ponong pus thaga chokonu seri SKTV se malpumiyam gi konjel ne expression ni this is the expression and voice of the people of Manipur and the state Manipur so when you watch SKTV when you support SKTV you are fundamentally supporting the people of Manipur and the state Manipur so keep supporting Manipur keep watching SKTV thank you so much Krumjay Lengsin biro Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekai. Yungi home appliance sing the natana. Luhong with the sang the Beatraba, Yumamagi, Makup Mata sing the natana. Washing machine, freeze, Tibina singba, electronic items sing, wholesale rate the Pangan Magaloinana. Atomadong Yumda, home delivery Kudong South Pijeri. Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekaida. Adom gi yumda changraba yadraba potlamsing. Amadi angangi sanapot makhas una panghanjari. Adom na kariguma mobile ma mathau taraba. Mobile ma anobo leibi gen khanbiraba. Adoiba tarabadi Santos Electronics Singjamai Leksang Them Lekai. Miyam gi damukta thong law na hangdon leiri. Makhal khudimaki mobile khudimak phangbigani. Adosu kariguma adomna loan oine EMI da thibiraga lobi gi harbasu loan gi khudong sabasu pijari. Santos Electronics Singjamai